muzambura amaboko. Haleluya. Nukuri kose umuntu utabaye hano hantu uri gukurikira online nabamajwe nateka ndavuga se ukuntu twaturi online turi kumva niko namwe muri hano mumeze. Haleluya. Haleluya. Iyo umuntu indirimbo nzavuga hano kuva saa 2 za mu gitondo narindi rone kuva saa 2. Hari umwana wo muri wibuta ni Penuel yeme abahungu baririmbye hano hano kuri podium ugasubirana n'indwara ufite cyo bari kibazo gikomeye. Haleluya. Haleluya. Kandi asanze gukira indwara n'ukwizera gusa amagambo yavuzwe nta kindi. Mumbabarire mbabuhamya butoya gato konyine nitwo banyuma ariko pastor yavuze twebwe banyuma nta kibazo. Imana ishima ko nabandi bari nyuma yacu. Ku cyumweru gishize hari umugabo waduhamagara twatwaye kuri Mami Bethsaida ku Gisozi. Umugabo araduhamagara yitwa Christian, ni musaza wa Neema urimba muri New Melody. Aratubwira ngo dusohotse araduhamagara njye n'umutware. Aratubwira ngo muza mwumva amagambo y'indirimbo mugira. Turavuga tuzumva twazanditse tuzumva. Kandi ejo washubije kandi nta nimwe ndandika. Tuzumva. Arangije arambwira ati ejo bundi nabya abana babiri b'impanga babahungu maze kubabyara umwe arwara ikibazo indwara y'umutima basanga umutima wiwe urimo ibitobore baramubwira ngo mu Rwanda ntibizoshoboka ati nta bushobozi nabuke nari mfite bwo kujana umwana wanje hanze nja gusenga ngo mara gusenga ngo hamuhamagara umugore w'umuzungu umugore aramubwira ngo umunsi uyu n'uyu uzaze duhurire ku kibuga cy'indege i Kanombe uzana uwo mwana warwaye nje kumuvuza mu Bufaransa atariko urebe ikintu kimwe yari afite umwaka n'amezi 8 akunda kurusha ibindi byose uzakimuzanane nawe kandi ari wowe ari umugore kandi mwe bazojana tuzahurira i Kanombe umusingirize mujane nzamukugarurira cyangwa nzagarura umurambo. Umwana w'amezi umwaka umwe n'amezi 8 arangije umugabo aravuga ati ni ahandi niyo mugumisha harapfa reka mve kumujana. Umuganga aramujana aragenda ngo arebe ikintu cyose yakundaga umwana aragenda afata flash ashiraho indirimbo 2 aravuga ngo indirimbo ivuga ngo numukozi umuhanga Yesu arakora. Haleluya. Iyi ndaravuga ngo imana y'ubuzima yakomotse mu ijuru kumuremyi wanjye mahoro y'umutima wono mwana na yawe nk'isezerano ridashira sintinya ubuzima sintinya ubuzima kuko umwami Imana imenyera byose yandize kwiheba iyamaye Yesu izambanibidi. wono mwana w'umwaka umwe n'amezi 8 ngo ntiyaryaga atuvusha izo ndirimbo 2 isagenda afata flash amushura indirimbo 2 arambwira ngo mwana wanje ibi nico kintu ukunda. Umwana aragenda mu Faransa araza ahura na wa mugore i Kanombe. Umugore ntiyaraye mu Rwanda bahura i Kanombe amusingiriza umwana umugore asubirayo. Umugabo nawe aragaruka ukwezi kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu kwa kane agarura umwana ari muzima. Wanasifiwa.
subira nawe indwara ufite kubera iki? Bwana sifiwe sana. Hallelujah. Mana we mufashe nyagira umuntu usirimba avuge ngo wandwara mfite iveho mu izina rya Yesu. Hallelujah. Wakibazo we umugore cyo ndaraduhamagara n'abantu babiri mtandangiza araduhamagara hano ejo aravuga ngo ejo bundi nari mu bitaro muganga arambwira ngo ufite indwara ikomeye kandi iyo ndwara tuzoyikira muri Amerika. Iyo ndwara yawe muri bino bitaro byacu abo twayibaze bose barapfuye. Abo twayibaze bose baranza namusubirana neza. Abo twayibaze bose barapfuye. None nitukubaga urapfa. Ahubwo genda utegereze kwica yonyine. Umugore aratubwira ati kubera uburibwe nari mfite ndavuga ngo sinoshobora kwihangana ngo izonyice. Ahubwo mugambaga ahamagara umugabo muri Afrika aramubwira ati mugabo wanje ndagukunda urabizi. Size umwana kwa runaka. Arafite umwana muto. Size umwana kwa runaka uzamunderera umwana. Ndagiye bambage n'ugupfa n'ugupfa kuko wowe mfite sinobugumana. Aragenda. Muganga ati wasinye nasinye. Mwe mushira mu bwonza bangeze mu ijoro kwa data. Ngo arangiza aravuga ati nasinye. Umugabo aragiye, umugore aragiye baramwije muri salle d'op. Ngo ashike bataramutera ikinya ngo umutima uramubwira ngo nako yagiye kuri YouTube ahita ahura na Yesu arakora. Ngaravuga ati reka ncuranga indirimbo ni hahandi imperekeze. Bamutera ikinya ageze ahantu havuga ngo wibaza ko mbikunda kurusha umuntu bigatuma wibaza ko mbikunda kurusha umuntu bigatuma imbere yanjye utizeye. Wibaza ko mbikunda kurusha umuntu bigatuma imbere yanjye utizeye. Umuraha nzaguha umugisha ngongera umugisha guhindura umugisha ibyo uzabireba. Lela somela fomela bondera fo les arrivations aho hantu yavumvise ngo Yesu arakora n'umukozi w'umuhanga. Wone wari kuduhamagara ukaduhamagaye yapfuye n'umukozi umuhanga Yesu arakora ibyo ushaka. Yesu arakora n'umukozi Yesu arakora ibyo ushaka Yesu arakora. Zamura amaboko tuwakirane. Hallelujah. pipala fomelando uwo ni uwaduhamagaye twebwe ariko abandi bagiye bakizwa n'izindi ndirimbo ni benshi. Mumbabarire niba byanagucitse gato izi ndirimbo za nyuma zigukize mu izina rya Yesu. atuye inyuma y'ibihe Arutitangiriro n'ubw'ibihe byahinduka atuye inyuma y'ibihe arutitangiriro n'ubw'ibihe byahinduka bari bimukoraho Yesu
yo munyaja wibaza ko mbikunda kurusha umuntu bigatuma imbere yadutizeye nzaguha umugisha wahera umugisha uhindura umugisha ibyo uzabireba tugukomeye amashyi n'akaruru pereza note naje kinumva hari indirimbo nka zibiri zirindimo Mesiya ukuraho ibyaha by'abari mu isi kubera ko turi abanyuma pasiteri arihangana turemeka iyo ngiyo n'indimwe gusa turakuramya mwami Yesu wagize neza munyemere twese tuzamura ibiganza ku bicubero cy'Imana atanga ibyishimo kandi uzamura ijwi ryawe Mesiya akiri cyubahiro mana chimbo cha Maria ubugingo mu chimbo cy'urupfu niwe utuma nkiranuka biheshejwe no kwizera umwaka w'imbabazi z'Uwiteka waratashe Shirugo
amashyi Yesu. Haleluya. Hallelujah. Mani bo mugisha Yesu yarabonetse. Mesiya. Turimbesha. Hashim ijambo rye cyangwa ashimwe izina rya Yesu. Ijambo rye rirarema. Ijambo rye Rirarema. Gwino bengegera hano gato. Wasaraye. Beniri wadukoresha neza cyane uyu munsi. Yakoresheje imbaraga nyinshi. Ijambo rye rirarema. Ijambo ry'Imana rirarema. Ijambo rye rirarema. Ijambo ry'Imana rirarema. Wose ntabwo ari umuntu. Irivuze irabikora. Rurema niryo zina rye. Ijambo rye rirarema. Ntabwo ari umuntu. Irivuze bwira. Niryo zina rye. Ijambo rye ntabwo ari umuntu. Irivuze wa ba. Niryo zina rye. Ijambo rye ntagikomeye yahawe izina risumba ntagikomeye imbere ye. Yahawe izina risumba yashizwe juri Imana iri ndakwera kwayo. Rurema niryo zina rye. Ijambo rye yashizwe Imana iri ndakwera kwayo. Zamura wamaye agasirimba. Ijambo yashizwe juri iteka. Imana iri ndakwera kwayo. Rurema niryo zina rye. Ngiye kubakoresha muzamure gutya. N'abakecuru muzamure n'abagabo.